Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, para tamu undangan, keluarga besar mempelai laki-laki dan keluarga besar mempelai wanita yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, rilalanna iye wattuwe degaga ada, ia makasing ipu ada, sengadina ada, asukuru kamarajai lau risisi ada jangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, meloki makita angkamu papak kita nawiringi Allah Subhanahu wa ta'ala. Magani narikko na cabu ipong Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakitai ia angkai rilalan na matata dene yulle saksi kangi alena anatta ia angkai tidak buting rilalan na ia asoy. Alhamdulillah, meloki maring kalinga angkamo paparing kalinga nawiringing ipong Allah Subhanahu wa ta'ala. Magani kira-kira nariko pong Allah Subhanahu wa ta'ala na cabu iparing kalingay iya angkay rilalan na ducilita na ulle kapang de na tulle ming kalingewi ceramana pasungko celai. Alhamdulillah, meloki mandre, meloki minung, yulle mo papirasewi, andre macan ninge, yulle mo papasilengangi, macan ninge mapaye, ya angkai mutama rilalan na tiga rota, magani kira-kira nariko na cabu ipong Allah Subhanahu wa ta'ala. Pirasewi andre macan ninge, ia angkai mutama rilalan na tiga rota. Nauzubillah, summa nauzubillah. Namo yulle malimanang andre masulie, namo yulle tamewi restoran kami nam masulie. Narek ko na cabu ipong Allah Subhanahu wa ta'ala. Pirasewi andre macan ningi yang kay mutama rilalan na tiga rota. De nagaga pada de nagaga milo isumbongkang namo mega dita dito nilimanya menyemengi andre wi jamaah yang dimuliakan Allah. Narima kuana naro, narik kuang kamu itu makanja mopi ajuk kangena, maka si mopi pun sina aja mutakalu pasukuru lauri pong Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nariko syukuruki, nariko syukuruki para penyamaku majapu di napa aja na tambahi pung Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyan na mo nariko masakari majapu pacalaku masarro mapipati. Iya suwe rilalan na iya onronge riyawana tindae loki saksi kangi sedi tanda raja aku sangan na pung Allah Subhanahu wa ta'ala.
rigau angkana pung Allah subhanahu wa ta'ala na pancaji wisinin na sewa-sewai angka mana pasanganna, angka mapalla, angka macake, angka mabela, angka macawe, angka wani, angka aso, angka magarta, angka ini tu pawih tadinya. Angka orane, angka makunrai, angka macomo, angka makojo. Magani kira-kira nareko orane mana pong Allah subhanahu wa ta'ala na pancaji de gaga orane aga na milo ipogo idi orane be. Magani kira-kira nareko makunrai mana na pancaji pong Allah subhanahu wa ta'ala de gaga orane aga na kira-kira jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi karena Allah sayang kepada kita, Allah tahu kebutuhan kita, maka Allah na pancaji bisinin na sewa-sewai engka mana pasangan. Iya na tu na maka dari lalana ayat na baca din realena Pak Ustaz. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja. Na pancaji bisinin na sewa-sewai ang kamanang pasangan na narimakuan na narom idi wahyu si bawaratna narikuya soe idi syukuri pong Allah subhanahu wa ta'ala de nagaga pada idi ya dua musti maraja syukur kiri pong Allah subhanahu wa ta'ala rigaw ang kata na pasiruntukan ni toto tapong Allah subhanahu wa ta'ala narimakuan na naro riyasangi allo biningang wahyu riyasangi allo biningang ratna membangun sebuah rumah tangga tania gau acule-culengang tania gau icoba-coba mesti serius ki mesti matongat-tongat ki. Kenapa? Nasaba iye tanggung jawabna ripong Allah subhanahu wa ta'ala. Ajak kamana tanay kita matawahyu magatuna macinna na melo palakay pabeneki maga tu tangatana maka deni wahyu dena marigaga maicoba-coba ode mesti matungat-tungat ki magi na tumatungat-tungan nasaba allo binengange membangun sebuah rumah tangga dena pada sandala yelli dena pada wajah juwe yelli dena pada pakaian yelli maka dena rikko malugalugai wat dia sapira pemang okopak baluna ya ko bakkai wat dia sapira ko pak baluna tapi allu biningannya mesti matung-atung ki jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya na tu rigawang kana ada na ogita ipakawing ijolot tawe napa ipasikarawa magi na mapakor modele na makada iya pa na halala mugesa alena ratna narik kode pa namu pahalalai aga pahalalai aga jaminan sehingga halai desa. Apakah karena mega waramparata de? Apakah karena matandrewi pangkata de? Apakah karena maluangi galuta de? Tapi karena ada jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya kalimat Allah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namo malia ratna galung apa heto mual mo malia oto apa namo matandre pangkata narekumu papole wi alle biningange nademu baca ye sahadae asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tetai haramu gese itu ratna narimakuan naro ketika ada jaminannya Allah berikan kepada kita maka tanggung jawab mapa mula capa kini kunna ratna letu capa wilu anna tanggung jawab tamana na idi wahyu ya wahyu cawa-cawa ki gila tanga-tanga grebene mulai alhamdulillah maka narimakuan naro pada upasa kita terutama di wahyu. Ya, nomor sedi maka dia pun Allah subhanahu wa ta'ala man amila salihan
min sakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ahsanu ma kanu ya'malun. Batuangan nama kada nigi tahu pogau deceng, nigi tahu turiman nawa ri decenge, nigi tahu turiman nia rima decenge, pala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, angkai ipakasini atu tungan dari pengabahu subhanahu wa ta'ala. Nari makwana naro wahyu si bawa ratna nari kumeloki madeceng allo biningata aja mupaja pugau anu madecengnya nari kumeloki madeceng allo biningata aja mupaja mannawa ri amun anu madecengnya nari kumeloki madeceng ri allo biningata aja mupaja mapikir anu madeceng. Maka ini tuh pesannya tuh motota ya akawaru ki rima decengnya narik kumelo ki madeceng insya Allah wadi jaji ada madecengnya puada de na yamanan na tahu hidup pamadecengnya wadi jaji pangkokam madecengnya yang kay pugau de na dupe madecengnya tahu tapi yakin dan percaya narik kutir mandawana kiri decengnya na ipugawan madecengnya insya Allah de na paja na pabuleng ki pengobaw subhanahu wa ta'ala di anu madeceng. Tapi naupan na anu masalah melok mujama, anu masalah melok mupikiriki, anu maceko-ceko melok turi munawa-nawa, anu ceko-ceko turi melok mupajoka. Namo may gawaram parat tanareko sa alami mupugau, namo may gawaram parat tanareko ceko-ceko mi mupugau. Wadi jaji waram parat tamatu pan rasa-rasa ki. Namo matandri pangkat tanareko anu masalah mi mupugau. Wadi jaji pangkat pan rasa-rasa ki. Dena wadi de nasabab memang pengabahu subhanahu wa ta'ala jamaah yang dimuliakan Allah. Apa nu makukui de nagaga jampangi melona halala melona halulu de na jampangi tabutu pimatu indok kajena napa melo masola pimatu allo biningan napa melo menga de pagaga karu-karuan namatu allo biningan napa melo menga mega digaga barangka malua bola digaga nyamang magai mabele baraka na poli di pengabahu subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama wahyu si bawa ratna. Yang kedua ratna si bawa wahyu maka di pengabahu subhanahu wa ta'ala fazkuruni alkurkum washkuruli wala takfurun. Fazkuruni azkurkum nasa pengabahu subhanahu wa ta'ala ingeranga wingeratoki syukuruki wi papedaleku na aja masakari aga katana rilalna ya terutama risesen atau malu biningin maka de wahyu si bawa ratna baja sengadie namendre daleta makanja jama-jamata makanja wasele na galuta makanja wasele na darata na pasinre kengi daleta pungabahu subhanahu wa ta'ala menre pangkata aja mutakkalupa maringerari pengabahu subhanahu wa ta'ala aja mutaliwa-liwa lori pada terupa tahu aja mutakkabo-kabo lori pada terupa tahu aja musombong nasabak magai ya ko pengabahu subhanahu wa ta'ala melo malamanangnya itu ia menne ia dati kun payakun nala siladona pengabahu subhanahu wa ta'ala de nakada oto liwa lasina de nakada aju liwa lopona de nakada bangunan liwa rajana nariko pengabahu subhanahu wa ta'ala iya menne iya dati melo nala silalona pengabahu subhanahu wa ta'ala nari makwana naru aja mutakkalupa maringerari pengabahu subhanahu wa ta'ala ina tu napasa tomotote diri sesena to malo biningenge wahyu ratna ya kata aga nasa tomotata makare baja sengadiena
murasakan iya dua nyamakinin nawa aja mutakalupa maringerra di pengallahu subhanahu wa ta'ala nigi tahu pirasewi nyamakinin nawai na maringerra di pengallahu subhanahu wa ta'ala napa mumpo napa token si di parilodoa di pengallahu subhanahu wa ta'ala maka pada saat itu engke iterima di pengallahu subhanahu wa ta'ala wala waskuruli nannya syukuru kiwi. Jadi wahyu Pak Guru beneta syukuru nak. Ya, Pak Guru beneta syukuru. Nasaba magai narik ko ang kabene de gaga syukuru na mandra sa ki idi oronewe. Narik ko ang kabene de gaga syukuru na mandra sa ki idi oronewe. Nandra sa ki dilakai. Narik ko ang kaurane lolongan makundrai yero makundrai agi nita yeto melo nalli agi nengkalinga yeto melo napukangka nita bali bulana malli jilba si sesa melo toi si mak jilba si sesa kalamanna masisa lakenna nataro yeto nalapul lakai sabara na tahu nalia benena jilba si sesa namo masisa pinadinna yang penting majilba si sesa muy benena agi nita ye melo nali agi neng kalinga melo napokangka maka tau mapake modelena namo apa batu taidi ronewe rapato wah mandra siki ya apalagi kucing di mi batu tai pajai mak be di jolo aja Pak Bu anan ngilat kita kasih kato tu kasih ibu makun rei dena pa aja tu na leco alena na badaki alena nalunke lakin na majamuta dena kana jampang turiero HP na nasa nalupe masaya aja na lakin oh makun rei mapake modele na madorake ri male rilakena dene ijalli rimaleka na pongadau subhanahu wa ta'ala narima kuan na ratna nigi makundrai napatadangi liman lakken riselengkana nekero lopul makundrai napatuje limanna makedepa aja na tuli ko selengkana bawa pak penono cede ya penuh cede pak na penuh si matu aja makedepa de penuh cede pi ya ko maliwangi matu aja makedepa maliwangi pak maka di wahyu age liyo nak ada muliung dalam pak ya ko makundrai ma pak koi modelene macam apa 70 jangankan bidadari surga jangankan wanita-wanita di luar yang cemburu bidadari pun yang ada di surga cemburu melihat wanita seperti ini 70 malaikat dena paja melo doangan tapi naupan kamakundre na patadang liman laki na kosalingkana na sampai yang 70 malaikat tandro ngir lo pemantun rei gangka na Mario lakena ibu detona kata ciri laketa bah sinin na tama-tama malabiku sulasur malabiku yang keria masewi ripengabahu subhanahu wa ta'ala makanya aja tak heran narik kuang katahu allo biningan na suruga melo nakataiwi rana akan rasakan allo biningan na cenni melo nakataiwi pai narasakan wadi jaji di kapisa ya leta to malu biningan maka itu biasa pakai lungi tani maka pakai lungi agak nasa pakai lungi bu surga yang engkau janjikan neraka yang kau berikan manis yang engkau janjikan pahit yang aku rasakan lanjut tingginya janjimu padaku mengalahkan langitnya biru manisnya janjimu padaku mengalahkan manisnya madu surga nak katai
ranaka narasakan canin nakatai pai narasakan wadi jaji de gaga idi to malu biningi tak kalupa ki maringar dari Allah subhanahu wa ta'ala wadi jadi idi to malu biningi de gaga syukur rilalan na allo biningata. Sehingga apa yang terjadi sisa bumi dia katani dua sebu mele ibalanca pat diul polena sini na to mato malabiku sura malabiku yang keria masih pengallahu subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir wahyu si bawaratna maka dia pasan na to matatta de gaga lalat de gaga tikunganna de gaga tasi de gaga bombanna de gaga aju de nakke pasu de gaga to mallo biningang de gaga susah nanya sukara rioloi nari makwan na rubaja sangadie angka susah angka sukara mulai wirilalan na allo biningang mutuna aja mutakkalu papak dibole asap barakangi cinampam itu sabarake tapi naupan na deta sabara itu cinampeu masulangnya lebih ngeta apa angka tu pak napa matu si gara-gara cek di tapamilu ni mak pengadilan iya nape matu ya ke sana nape matu nawar-warung angi allo biningan na tapamilu ni lo pengadilan tau mapa kue modelena wadi jaja allo biningan na amulangan na de na makanja ni na papuli allo biningan de nama kasing ya na papole allo biningan na iya tau mallo biningan nge na de nama kasing ya na papole sedi allo biningan pade lo na tau mak bola batue pasak bata turma pasak bata bawa matar gangka na rotingka na nalupai ma pondasi sehingga amu angin cek demi warung ibulana maruk tuto mapa koto tu modelnya atau malu biningan narik kode nama kasing dia na papolewi alu biningan tapi insyaallah na upana makasing bateta makanja ini ata papolewi sedia alu biningan namo manili wa lupo na masalah tapi engkala lapatuju na wiringi pengallahu subhanahu wa ta'ala sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam de makadami ya macam ika apa usah semakelo dini semasalawa hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala launi meng yelau ani ati macam ni tamanan barakana suratul Fatihah mudah-mudahan barakana suratul Fatihah alena anake wahyu si bawaratna angkai ipasin rekat dalik dari pengallahu subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan barakana suratul Fatihah alena anake wahyu si bawaratna angkai ipak baraka allo bininganna mudah-mudahan barakana suratul Fatihah alena anaki wahyu si bawaratna nariko angka sukara meluk noloiwi angka susar rilalanna allo bininganna angka lalap patuju riweringengi ripengallahu subhanahu wa ta'ala ala hasihin niyah wa niyatil khalisa al-Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin barakallahu lakuma wa baraka 'alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair lebih dan kurangnya mohon dimaafkan narikong kada ku tapa salah tadam pengika maraja narikong kada ku tongang majepu itu poli wiripong Allah subhanahu wa ta'ala narik komelo kimite cara mana pasong ko celae bukai HP takati okor Ustaz Hamka Adama tabukai YouTube inang ke kortur masong ko celama bara akan itu alingi mapakwe aja nama mapakwe bikin sakit hati ya wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.